Normalno. A slabo se vidi nešto malo i šarano. Da bude Nema osjećaj veze. bolji. Dovodi kurac. Da osjećaj bude. Čekaj. Original. Opet s profila mogu. Dobar dan. Recite nam, kako ste? Lila. Ne mogu jebati, nema s tobom kako. Gdje si ti bio? Može. Šutaj. Nemoj to pitbull. Daj mu pivo, daj mu pravo. Ajde dođi tu. To je neka zebancija, to će negdje ubaciti reklamu. Nemoj toliko blizu. Ma šta ne? Otarat ćeš i bol. Dobre. Idi ti tam snimaj, idi između. On ti u kurac. Popi se na ovo dok nije ušla. Popni se na ovu dok nije ušla. Ajde još jedne. Ima još jedan. Da, ja mi se reći. Ti bio kad sam ja ulazio u kontejnere. Da, jeboj. Nemoj pati mokro je. Ja pokričem kamera, bu. Kreni. A Đuro, zašto ti gledaš u kameru? A sagni se dole. Može. Evo, pojedini dijelova. Snimaš, spavaš. Ma pusti ih, hajde. Evo još jednom. Rijeka. Kakva mrtva rijeka, ova stojačica. Kako sombrero ti smijete? I would like my free sombrero. Stani iza njega pa ga onako odguruju, ko one, kad djeca. Za glavu. Možeš za ove ručke. Aha. Za leđa najbolje. Čekaj, evo, malo niže da mu se vidi tabani kad ovako, Svidjelo nešto? Vidit ćeš. Ovo pije žuju jeba. Daj nemoj niš piti. A? Bolje da niš ne piješ. Da nešto ne pije. Kako ga ovo? Đuro, Bog te mogu se obrijati. Mogao sam. To je ljubavni tepih. Pa snimam, ajde. Ne može, stani! Po zanimanju sam stvarni inženjer s malo više papira nego gospodin Korona. Što se ti smiješ, tebi drago je. Odmah puni go. Lila, lijepo. Šta ima kod vas? Evo ništa, ima zime malo. Poljoprivreda i to. Lila, najdraža boja? Drap. Ajde. Nemoj toliko blizu. Ma šta ne? Otarat ćeš i bol. Ali ovo je prije što se nabildo. Evo sad nek ljudi vidi. Before. Prije što se nabildo. Da. A bolest napreduje sa što većom jebem ti. Ono. Pa snimio sam. Daj mene malo snimi, jebem. A to ne staviš nigdje. Jebote, Treba stalno se Đuru Evo. snimaš u pičku materinu. Evo. Pretpostavljao sam. Hoće li tam, ono? Ovo je priča o njima. Ovom prilikom htjeli bi se zahvaliti gospodica X-a što su nam omogućili lokaciju. A uopće nisu znali za to. Nisu bili svjesni da su nam omogućili.
Krećemo u 8 ovo su rijetki trenuci kad primadona Đuro radi nešto. Zagod. Di si ti? Evo ga, snimamo se koketeni, ova trojica su u kontejneru. I snimamo neki skeč, tako da Da, jebem u život. Sve se snima.